hari ukuntu isazi iyo zegereye isafuriya ishushe zisha mu yandi majambo uwo mwegera hari igihe usanga ahuye n'ibibazo runaka nyine se n'umuntu wiga ariko akige ni kenshi bo bafise papasi ikintu nyine babagendera uko kuntu baba biga bafise impamvu nikibitera umuntu wese afise ukuntu yitwara ukuntu yikomporta ahubwo nyine hari imico nyose nyine afite itari myiza so nkanje ukuntu mbona industry music ni industry goye cyane kubamwo cyane nka mu Rwanda nasanze ikintu cyitwa gospel si ikintu gikunzwe cyane turaje kubaka gospel nyarwanda ikure nayo igere ku rugezo runaka kandi ndizeye ko byamaze kuba on the cross Kigo cy'ubwiza cyakuye umwiza on the cross yeah ndabona amahanga yakiraga kiza on the cross mishagugiwe ndabonye gukira Holy Ghost come and take me all cause I gotta know just I need just your chance you know yeah ndi kuri profile y'umutima wiwe ntabwo bangifise ampunza mu nyoga hiwe sinobaho ntagufise mwami ku mutima ntabundi nkawe ni wewe gusa mu buzima mukiza mutima ntawe no kurutisha Yes, God in flesh turabaramutsa cyane turabasuje aho muri hose yes mwarahezagiwe cyane twitwa God in flesh ngira ngo yes turagaragara nitwa Pasi Davi Sister Naomi c'est Tony boy yes reka turirimba akadirimbo gato kavuga ngo devil is in trouble yes yeah devil is in trouble devil is in trouble devil is in trouble devil is yeah devil uri mu byago kubona narahishuwe ntuzibigiye kukubako nizere ko witeguye nkoze ko wopfa kugira ushikire sinzi aho byoca oya ntaburofa ubusinka mbere wahora umbesha muvuduko udahagarikwa ntekeye muri kamere nuzuye ubudahangagwa abani caranye nawe ku ntebe uri musi y'ibirenge amanyanga yawe ampindukira ubwenge kuvigiye mpinduri ubwami byaramarira byabaye ibitwenge aho ngeze ntuhabarizwa kwisi naho ntuhaganza yarakubiswa nababazo kugira nze kumaraho ibyo uteza ndahindura urupfu ubuzima nkirukana ikibi mu kibanza nahawe ndashaka kukumenyesha kutari umwami w'isubu nayihawe sinkeneye pastor ngo ndagukure mu bitari by'iwawe ubwirize hendaje ndakuziye mbisa muri territoire yawe yeah ndatonoma bihome bomoka ndatonoma ngwara genda ndatonoma misozi shinguka genda mbone kugenda narahezegewe amaja n'amaza siniganyire nahawe kuganza ninjira sohoka nahawe mpaza biteye ko nanagenda numitsa ndintari ganza mu baganza kwanza ndatinya abaganza bo muri rere hanze ibi nivyo byago kuba narashize hanze devil you're in trouble nabyawe ni man iri able devil you're in trouble nabyawe ni man iri able devil you're in trouble devil you're in struggle devil I'm here as God in flesh I'm here as supernatural nandukanye na Adamu wa mbere abo mari na Adamu wa nyuma sindi nkabo wifatira mu kanigo tebe kuba mari uri muri struggle sindi nkabo yarafise ubugingo je mari nkotanga ubugingo nkandagira nsangagura ubugombe bwawe mbamagura ibyawe by'abenserukira ryawe musibire kanza mukiganza rasinze n'urubanza uri kiyo kandi imbe yagiye umuriro iscorpion ntaregiye kwa Yuda sivyo ndi ndakurondera je no nabivukanye imbere nk'Imana nkanga nameze nk'imbe y'umuriro nibibazo biza ndabica n'umuriro nije nganza sibuganza nakuvyira umutwe nkuboyesha ijambo kuba ndiho kuri bwo n'igihombo kuba naravutse nawe wowe uri umurambo the God in phrase yes barimo kurikirana BigTown TV reka twongeye tubasuhuze cyane aho ariho hose mu Rwanda hanze y'u Rwanda i Burundi muri Kenya muri Tanzania Australia Nigeria Botswana Malawi Angola Canada America n'ahandi hose kwisi abarimo gukurikirana BigTown TV icyo mugomba gukora no gukanda subscribe kubatarayikandaho kugira ngo amakuru yacu ya buri munsi yataza kongera kubacika umunsi nomwe so ni ibintu byiza cyane uyu munsi tukaba twongeye guhura n'abasore n'inkumi hano murimo kubabona imbere ya camera za BigTown TV tukabaha ikaze nabo bari sharp cyane bamaze kutubwira ngo devil you are in the trouble n'abaraperi ariko baririmba gospel bakaba bavuye mu gihugu cy'abaturanyi i Burundi baracyari batoya cyane bose ukuntu murimo kubabona muri kamera zacu ariko bafite ubuhanga sinzi ukuntu nakubwira muri rap ya gospel
tukabaha ikaze byinshi muraza kubimenya ariko reka tubanze kuri uyu nguyu wafashe microphone atubwire kubijyanye na Garden Fresh nichi. Yep. Yeah, thanks murakoze cyane. So twibwire n'amazina. Izina ni Tony, nitwa Tony Garden Fresh. Yep, hama wumvise Garden Fresh wumve turi abaririmbyi nkuko yabivuze turakoresha umudeho wa rap, dukora rap. Bo hama tukaba dukorera mu Rwanda ariko tukaba turi Abarundi. Bo juste ibyo dukora ntabwo tubikorera bivanye n'igihugu turimo. Everywhere aho tugeze hose turakora kuko twaje tuva ku wundi mugwa ubona wase uwundi ndi mwijuru. Hama wumvise Garden Fresh wumve Imana mu mubiri mu Kinyarwanda cyangwa mu Kirundi. Garden Fresh bisigura ngo Imana mu mubiri. Mu yandi majambo Imana ni mpwemu ariko twebwe n'ikibanza Imana yihishurira ni kibanza Imana yigaragarizamo. Hama mwarahezagiwe ngira ngo turavugana byinshi. Pasa no mu sister Hagatariya batwibwira amazina yawe. Amazina yanjye nitwa Naomi Dorel. Okay. Nawe uri muri Garden Fresh. Ego nanje ndoma wa Garden Fresh. Okay. Ikintu ndimo kwibaza ni God in Fresh cyangwa Garden? God in. God or God. Depends no. Garden Fresh. Yes. Okay. Nice cyane. Se iyi group yatangiriye he? Group ubundi yari isanzwe turimo. Nyene ni ikintu cahozeho gusa iki ni igihe cacu yuko tuyigaragaza yuko ija ku mugaragaro. Fondateur ninde? Fondateur ni Papa God ahubwo ari kumbaza uti urimwo nyine uhagaze nyine nkaho menga niwe nyine udukuriye. Yes, mukuru wacu ni hano Pasi. Okay. Byaba ari byiza cyane nawe Pasi wamuhereza microphone. Pasi bimeze gute papa? Yo bimeze neza cyane. Okay, Garden Fresh babisobanuye ariko bashobora kuba tabisobanuye neza. Wadusobanurira Fresh. Bo Garden Fresh ku bantu batavyumva neza nkuko mugenzi wanje yari yabivuze. Garden Fresh bisobanura Imana mu mubiri. Bo tuvuze Imana mu mubiri twumve ubuzima bw'Imana buri ndani mu mubiri w'umuntu. Yes, nimba turi Garden Fresh nimba Imana iba indani muri twebwe bivuze ngo hari iyindi life itubamo. Ubwo buzima nabwo ntabwo budepandana n'ibihe, ntabwo budepandana n'ama circumstances, ahubwo bufise gute bwo bushiraho ibintu nkuko kamere yabwo imeze. So tuvuze Garden Fresh twumve ubuzima buzana impinduka mu kibanza runaka, mu kibanza kanaka bugezemo. Yes, nimba tugeze ahantu nka Garden Fresh tuba tuzi yuko ntabwo ari twebwe twagaragaye muri ico kibanza, ahubwo ni Imana nyene yaje muri ico kibanza ariko biciye mu mubiri wanje nka Pasi, biciye mu mubiri w'umuntu wese nk'umukristo. Yes, niko Garden Fresh sobanura. Okay, iyi group yatangiriye hehe ninde wazanye iryo zina ry'itsinda ryanyu nka Garden Fresh? Yes, Garden Fresh novuga ngo nkuko sister yari yabivuze yatanguye kuva kera cyane twamyeho mu vyiyumviro vy'Imana, ariko Garden Fresh yaje kugaragara turafise umwaka. Yes, Garden Fresh itanguriye mu Rwanda mu bigaragara, ariko turafise umwaka turiko turakora. Bientôt turafise anif ya band ya Garden Fresh. Yes, ama izina ryazanywe no mu membre wese wa Garden Fresh kuko turabizi neza yuko hari ayandi matwi dufise twumvisha, hari ukuntu nyene nk'Imana mu mubiri tudakora ibintu twiyumviriye, ahubwo turategereza cyane iciyumviro camwe mu Imana. Mwe mu yararatubwira hama natwe tugakora. Yes, izina ryavuye ku Mana, mwe mwuka wera yaratubwiye ngo ibintu bigenda uko nuko kubera yuko amatwi cyane ari connect n'isi y'imwemu. Yes, murakoze cyane. Okay, hariya ku ruhande nawe wamupasa microphone akatubwira amazina maze nimba ari cyo bavandimwe bibagiye kuri Garden Fresh wacyongeramo maze tugakomeza n'ibindi. Amazina yanjye nitwa David Mugisha Garden Fresh. So kintu novuga kuri Garden Fresh mu bigaragara ubundi yaje le 11 z'ukwicenda 2020 niho yatanguye mu bigaragara, but ngiye kudefinisa Garden Fresh mu buryo mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda uburyo bisobanura ati Imana mu mubiri, kuko twifashisha verse
bivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bisobanura ukivyagwa ufise ubuzima bw'umuvyeyi wawe muri wewe. Bisobanura nimba twaravyewe n'Imana dufise kameremere k'Imana muri twebwe. Ya ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo turi ingoro ya mpwemu yera cyangwa ya mwuka wera. Ngo twavyewe n'imbuto y'Imana. Bisobanura Imana iba muri twebwe. We are God in flesh. Okay. Yeah. Ese iyi group yatangiriye hehe? Iyi group yatanguriye hano nyine mu Rwanda. Mwahuriye hehe? Twe dusanzwe dusengana duhurira ahantu muri serire tujya aho twaronkera ijambo twese. Then ho twashoboye twese dufise impano nyene duhuje impano abarapere abaranibist. Then tubona yuko twokubaka something big aho twotambutse ubutumwa bwiza mu buryo bunyarutse biciye mu kuririmba. Okay. Kubera iki mwahisemo rap muri gospel? Bon. Novuga ngo suvuga ngo twarahisemo ahubwo ni ibintu byari bisanzwe biturimo. Kuko ntabwo twahisemo kuko rap yari isanzwe turimo tubona umenga nico kintu twokora binyarutse kugira ngo dutambutse ubutumwa biciye muri rap. Ya. Cyo kintu navuga. Okay. Ndabizi ko cyangwa ndakeka ko muri hano mu Rwanda ariko mutuye mu nkambi. Nibyo cyangwa ntago ari byo? Nibyo. Nibyo? Yes. Okay. Umwe atubwira amateka ye kugira ngo mwisange mu nkambi hariya byageze gute, mwahuriyeho gute, n'ubuzima hariya bumeze gute, byaba ari byiza. Okay, so ndibaza twese twaje mu buryo butandukanye ariko ndibaza ko icyatuzanye ari kimwe. Bon twavuye mu Burundi, from my part njye navuye mu Burundi 2015 nyine nje hano mu Rwanda bivanye na situation. Then dahurira n'aba friend bacu hano ya kubwo situation yari hari muri ico gihe. Ya then tubona nyene ubuzima bwa hari yari hatari kabisa. Me kuko dufise twebwe Imana muri twebwe ntabwo twashoboye gustragolinga. Kuko hari ukuntu Imana nyene yagenda itwitambika imbere. Ya. Reka bose umwe dusubize kuntu mwahuriye mu nkambi, ubuzima bwo mu nkambi bumeze gute, na tuza kugaruka kuri music none mu nkambi muyikora gute. Yes, naje mu Rwanda 2015. Yes, niwo mwaka novuga ngo nashikiye mu Rwanda. Yes, niho naje rero nanje ndahura n'aba basore n'inkumi. Niho twatanguriye umurimo, twahuriye nyene novuga ngo ivuga butumwa. Kubera yuko hari ahantu twahurira tukicara tukiga ijambo ry'Imana, then tukubakana nyene mu buryo bw'impwemu. Yes, niyo mpamvu twaje kwisanga nyene ubu buzima bwo gukora rap ari ubuzima butubamwe. Novuga ngo rap ntabwo twayihisemwe ahubwo novuga ngo yaraduhisemwe, kuko ni inzira nziza twaronse yo gukoramo ibintu. Novuga ngo bundi ingabire yose iva ku Mana. Nimba twarasanze dufise ingabire nuko Imana yashoboye kuvuga ati wewe na domaine yawe urimwe wokorera Imana muri ubu buryo. Yes, ntabwo turirimba gusa, turabavuga butumwa juste mu ngeri zose. Turavuga tukaririmba. Yes, izo nizo nzira ducishamo mu kuvuga ubutumwa. Hama mu nkambi novuga ngo nka twebwe nta kibazo dufise, kubera yuko turafise Imana mu ruhande rwacu. Twizeye neza yuko niwe ngabo, niwe nkingi, niwe ruhome. Nta kibi na kimwe nta cago cyo kwegera ihema ryacu, niko Bible ivuga. Niyo mpamvu turafise ubushizi bw'amanga turiko turavuga ibi bintu, kuko Imana tuko turavuga ni Imana twabonye, ntabwo ari Imana twabwiwe ku matwi gusa. Ni Imana iba muri twebwe, ikorana natwe, yamana natwe ibihe byose. Yes, murakoze cyane. Okay, mushiki wanyu nawe yatubwira ukuntu yahuriye n'abasaza be mu nkambi hariya, ubuzima bumeze gute hariya. So nyine icambe cyo kumenya nuko mu nkambi nyine ubwo nyine ukicumva izina inkambi nyine nahantu nyine abantu nyine begeranye, kandi abenshi ari gihe utamenye ko hano hegeranye nyine nahantu hagoye kuba, kandi murabibona kuva i Burundi kuza mu Rwanda. Nyine bamwe muri twebwe hari abari rya mbere, kandi iyo uhinduye milieu ahantu biragoye kwamenyera. Ariko nyine Imana yatugumye mu ruhande, yaradufashije. Hanyuma ubwo nagerayo nyine natangiye gusenga, niho nyine nagiye guhura n'aba brother banje, hanyuma tubona gukomeza umurimo wayo biciye mu gukora rap cyangwa se hip hop. Niki cyakugoye mu buzima bwo mu nkambi? Harya inkambi yitwa gute? Mahama.
niki cyakugoye? Ikintu cangoye ikintu cambe cangoye no kwiyadapta kumenyana n'abantu. Niki wakunzemo cyane? Ko Imana yarahandindiye kana mera n'aba brother dushaka no murimo wayo. Okay. Yes, mupase microphone atubwire. Yep. Wahuye gute n'abavandimwe bawe hariya mu nkambi? Gute? Murakoze. Nanje naje 2017 2017 nibwo nagera ngaha mu Rwanda shikira hariya nyene Mahama mu nkambi. Ohama baho ikiringo cy'umwaka wose nyene tutaramenyana n'aba brothers, ariko nyuma y'umwaka nza kwisanga muri frat cyangwa muri serire bakoreramo cha turamenyana. Basanga mfise nanje iyo mpano yo kuririmba cyangwa yo gukora rap nabo ariyo bakora, ubwo cha turafashanya cha dukora group. Okay. Nice cyane. Maybe ninde wadusangiza amateka ye akomeye cyangwa yarameze ukuntu bitari byoroshye gushika uyu munsi Imana ikaba yamufashije yahagaze no imbere ya camera za BigTown TV. Umwe muri mwebwe uri tayari? Murakoze cyane gose. Amateka yanje novuga ngo sinzi yuko byo bari ibintu biri big cyane, ariko novuga ngo hari ikintu Bible itubwira ngo cyareme gishasha cyangwa se umwana w'Imana nta kahise agira. Yes, niyo mpamvu ndiko ndavuga ibi bintu mba numva cyane fise ishimikiro cyane, kuko yes hari ubuzima umuntu abamwo, ubuzima nshobora kubamwo wundi ashobora kubamwo, ariko muri ubwo buzima gute tuza kububamwo, ariko hari ikintu kiza kudutandukanya cyane n'abandi. Yes, umuntu yizera Imana n'ubutizera Imana usanga ari ibintu bitandukanye cyane. Yes, bashika imbere ya circonstance kanaka bakitwara gutandukanye, juste bakayagisa bitandukanye, ariko novuga ngo umuntu wese afise Kristo indani muri we yamafise ubushizi bw'amanga, nubwo ahura n'ikintu yikomporta bitandukanye cyane n'ubutafise Kristo. So amateka yanje novuga ngo byose narigeze kuba mfise igihe ntakijijwe, kandi novuga ngo ntabwo byari byiza cyane, kuko umuntu wese adafise Kristo nta buzima afise, niko Bible ivuga. Yes, narahantu ntabona imbere, ntabona kazoza, ntabona iyo ndiko ndaja. Yes, byinshi cyane gose nabanye navyo, nahuye navyo, ariko maze guhura na Kristo novuga ngo nari ntanguye ubundi buzima bushasha. Hari ahantu kanaka nari mvuye, hari ahandi hantu nari ngiye. Yes, hari ubuzima hari level, hari ingazi navuye ko nja kuyindi. Niyo mpamvu novuga ngo maze guhura na Kristo, umuririmbyi umwe nkunda cyane akora nk'ivyo dukora yaririmbye ati byose yarabindutiye. Amen. Ndabikunda cyane gose ubuzima iyo Kristo muriye ko bica byoroha. Nca woroherwa utangura kubaho ubuzima udafise ubwoba bwa kazoza, udafise kwiganyira mu buzima, utarira, juste usanga ibintu byose ari amahoro. Yes, amateka yanje novuga ngo nayo narigeze kubaho ntakijijwe, bitameze neza, ndira, siragoringa, meze nabi cyane, ariko maze kwakira Kristo ubuzima burahindukira. Yes, cangendera mu murongo w'Imana. Yes, ubuzima bwaciye bworoha cyane. Ni byiza cyane. So kuno mukora music meruka mwari muri mu marushanwa yari yateguwe na numwe mu ba is it Bishop Apostle Reverend? Yes, Reverend Diamond ari mu gihugu cyo muri Canada, yarateguye amarushanwa namwe mwari murimo, byari bimeze gute? Mu marushanwa nyene nkuko dusanzwe tubimenyereye ni ibintu biba bitoroshe, ariko kandi mu rundi ruhande navuga ngo biba byoroshe bitewe n'ico bawizera. Ni rushanwa uhuriramo n'abantu benshi batandukanye cyane bafise impano, kuko je novuga ngo umuntu wese arinze aparvena kwinjira mu irushanwa nuko abafise ukuntu yiyizeye, abavuga ati je ikintu canje ngiye gukora hari ukuntu kiza kudominica abandi. Yes, natwe rero twaragiye nka God in Flesh, ni ibintu nyene uri kurumviriza amatwi yo hanze canke se amajambo yo hanze, barakwereka gute utoshobora gukora ibintu ngo bicemo. Barakubwira ati eske wewe ivyo bintu ririmba kweri urumva yuko ivyo bintu twaye hari yaye bizigera bipasa.
yes ni ibintu byasa n'ibicana intege ukuntu, ariko novuga ngo jambo ry'Imana niryo rivuga ngo kubizera Imana byose bikoraniriza hamwe kutugirira neza. Yes, umuntu aza guca intege mu buzima uramukeneye kugira ngo ushobore kubona yuko ivyo uri kurakora hari izindi imbaraga ukeneye. Yes, urakeneye abantu baguca intege kugira ngo ubone yuko hari izindi imbaraga wo kongereza kugira ngo uriya muntu aze yemera ibikorwa byawe. Yes, natwe twarashoboye gukora, novuga ngo ntabwo ari ku bwacu, ariko hari yindi sura byazananye kuko abantu bakora igikorwa c'Imana ntabwo aba ari igikorwa cabo. Yes, twebwe twarabikoze bigenda neza kubw'impwemu y'Imana yari nyuma y'ivi bintu. Yes, niko no bivuga. Murakoze. Aya marushanwa mwayinjiyemo muri gukompetinga n'abandi? Twayinjiyemo turi gukompetinga n'abandi bama band kuko hari ukuntu byari bigabuye, abakorana ku giti cyabo bakompeta ukwabo, then n'abakora nka band bakompeta ukwabo, then twe twakompetanye n'ama band. Tubashe nyine gutera imbere. Garden Fresh yegukana intsinzi. Cyane. Ibihembo byari bimeze gute? So ku muntu umwe yikorana yahembwa yaronka $1,000, then uwa kabiri yaronka $700, hama uwa gatatu yaronka $400. Then no ku mabendi nuko bendi ya mbere yaronka $1,000, ya kabiri $700, ya gatatu $400. Garden Fresh yabaye yakangaye? Garden Fresh yabaye ya mbere kabisa. Of course. Yabaye ya mbere. Okay. Mu buzima bwariya mu nkambi gufata $1,000 $1,000 na Garden Fresh muri bangahe? So Garden Fresh turi 5 gutya haburamo umuntu umwe tu. Umuntu umwe. Okay. $1,000 mu mwaka kiriye gute? Twakakiriye vraiment nko tuvuga ati nka recipasi kuko kaje gakenewe vraiment bivanye n'ama projet band bifise kugira ngo just ibe kabaye nka fondation uririra ko kugira ngo tubashe kugera kuri bimwe mu byo twari dukeneye kaje nk'umugisha. Mwese muyagabana cyangwa mwese muyashora mu mushinga runaka? Bon twaciye tuyashora mu mushinga. Ntabwo twihutiye kuyagabana kuko hari ukuntu umuntu adashobora kubaza ibyifuzo vyiwe, ariko ahubwo usanga uri kushira vision cyane imbere, kuko hari ukuntu usanga vision yagufasha yagukoresha ivyishaka. Yes, umushinga ni wa music still cyangwa ni ibindi bitandukanye na music? Umushinga ni music. Kwamamaza ubutumwa bwiza biciye muri music only. So ubu ngubu twitege maso anytime soon Garden Fresh muzagarukana indirimbo zanyu mu ma platform atandukanye, tujye twirebera, tujye tubafana cyangwa bimeze gute? Tuzaza tuzana indirimbo ubundi hari n'indirimbo dufise vuba iri coming soon. Iyo ndirimbo murakushoboye kuyitega cyane n'igishika kugira ngo mubashe kumenya just ibundi irababa ifise insobanuro ku ba Christian. Indirimbo yitwa Speaking Tongues. Ni Speaking Tongues. Ubwo ku ba Christian barabizi bisobanura mu Kirundi ati kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Ubwo urashobora kwibaza ati kuvuga mu ndimi zitamenyekana ni biki? Then ubwo urashobora kuyitega kugira ngo bashe kumenya byinshi muri ibyo bintu. Kuvuga mu ndimi zitamenyekana igiye kuza very soon. Very soon. Okay, mu sister acari kuba ari muri group y'abasore bane, nawe akaba ari mu sister umwe wenyine muri group nk'umu sister wa gatanu mu basore bane, biba bimeze gute? Ndi proud yabyo. Yes, nyine ndi proud yabyo nyine. Chekazo na ndaciteze kuko abantu benshi nyine barakunda kwimbaza kuri umukobwa umwe abasore bane nyine ibintu bitumvikana, ariko burya ubwo turi gukora umurimo nibwo hagera umunsi ubwo tuzagenda mu ijoro Imana ntizokubaza ngo wiki sinzongenda kwibwira ngo numva nanse gukorera kubera ko hari abahungu gusa. So no gukorera hano hose uturere twose no kudufatira mu ntoki. Okay. Ya miliyoni yakugezeho? Twese tugeze nkari. Okay. Muri group usibye music n'icyo ukunda gufasha nka group? Kintu nkunda gufasha group yawe? Kwifasha. So just nyine
nkunda gutera blague ko yes j'ai le sens d'humour yes ninde ukunda kugucokoza cyane muri group nkunda gucokoza cyane asi kubera iki ko nyine ari ukuntu nyine abari calme cyane acecetse kandi nanjye singunda naje kwandi kumwe n'abantu bacecetse cyane ubwo mba niko ndavuga wowe ukunda gucokoza pasi yes ndakunda cyane kumucokoza ninde nawe ukunda kugucokoza nta numwe kuko sindabaruta bose nyine ndabaruta okay yeah so mu myaka 5 iri imbere group yanyu muyibona gute kuko ama group menshi ntabwo yakunze gukomeza gahunda nk'ingi batangira bari group ngira ngo muzi examples ama group menshi atandukanye success itangiye kuza gafaranga gatangiye kuza cyangwa inshingano umwe yarongoye cyangwa undi yarongowe biba ari ikibazo gikomeye cyane mu myaka 5 iri imbere group yawe ibona gute cyangwa niki ushaka kutubwira kuri group yawe mu myaka 5 iri imbere so mu myaka 5 iri imbere uko ndabibona tuzaturana akomeye kuko si twe twishoboza ni Imana idushoboza rero mubwo tukwizeye yuko Imana mwanya Imana kituri mu ruhande rwacu turizeye yuko mu myaka 5 iri imbere tuzaturi ahantu hanini harenze aho turi ubu kuko dutaya tuje imbere ntabwo tugumana turi nta nuko dutaya tuje inyuma yes okay pasi kubera icyo ukunda gucyokoza umushiki wawe akunda kugucyokoza akareka abandi impamvu ngunda akunda kuncokoza nubwo yavuze ngo nta muntu amucokoza yabeshye kubera yuko nanje ntabwo ndamworohereza gusa je ntabwo ndamucokoza nka forma bikoramo je ndamucokoza mu tuntu nyene ndamubaza niyo mpamvu wewe uko ncokoza yumvise umengo biratandukanye je nuko ndabikora gusa je ndamuba hafi cyane impamvu akunda kuncokoza ngira ngo ni kubera nyene nkunda kumuba hafi cyane ndamwisanzura ko nka mushiki wanje nyene nk'abantu nyene dusangiye ubuzima yes okay pasa microphone hariya ni gute mwiteguye guprotectinga cyangwa kurinda umushiki wanyu muri group ya music murakoze bo kibazo rero kirakomeye cyane kuko ugiye kuraba abakobwa sibashyukwa cyane urabyemeza cyangwa ntago byeze so abakobwa bundi muri rusangi bafise umuntu umwe yavuze ngo abakobwa bafise intege nke mu matwi kumva ko yahise kureba nabi mwegeze microphone I said not me ariko ntago murebye nabi bo gusa utandukanye abakobwa basanzwe ubundi busa umukobwa asanzwe kuko twakubwiye ngo Garden Fresh ntabwo ari izina gusa rya band Garden Fresh ni umuntu wese azi ko yakira umwami n'umukiza izi Garden Fresh so tugiye ngaho hantu rero naje usanga mvuze ko ndi umukobwa kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo turaba abageni ba Kristo bo nibaza ko nubwo je nawe uri umukobwa so oya nakunda kubwira bo shakenda guhe kari ubundi uko umubona so uri kurabona kuko we nimwe muyigendera bo abahungu ni benshi ndibaza nawe narabizi kuko niwo buri umukobwa usa nk'uko kabura abahungu baza kukura ariko ni yihe mbuto afise muri bo hari ukuntu isazi iyo zegereye isafuriya ishushe zisha mu yandi majambo uwo mwegera hari igihe usanga ahuye n'ibibazo runaka yapfa abaye slay queen wamwemerera bo nkuko ubundi hari ibintu nshureka no kwimagine kuko ntivyobaho ubu niyo ba slay queen deja nimwe mitanga ubugingo impene ntishobora kurya inyama cyo bari gitangaza nawe yadusubize ejo n'ejo bundi ntabwo uzaba slay queen jewe api kubera iki ntabwo biri muri gahunda cyangwa se ngo ntabwo mfise mood nyine yabiriya bintu kuko nyine ikintu kindi ngo ntabwo cyo binyemerera
yeah. Abasire queen urabazi ariko Ndabazi cyane. Ese Slay Queen ni iki? Slay Queen. Slay Queen rero sinzi. Kandi ntabwo ndabibonera nyine meaning. Ariko ubundi Slay Queen nyine ni stay to. Ni Slay. Nyine ni umukobwa nyine babona yuko nyine. Sinzi uko Slay isa nabisobanura gute Slay. Nyine Slay ni umuntu wiga ariko akijya ni kenshi kuko nanje nagenda mu muhanda akavuga ngo ndijya ariko ubundi nyine bafite nyine bo bafise purpose ikintu nyine babagendera uko kuntu baba biga bafise impamvu nikibitera ikintu cyo kibatera kubikora bafise nyine purpose ikintu bashaka kugeraho. Uko niko misone ntago ariyo definition nyine niko Slay Queen bakunze gukora iki? Uko sinago bizi aba urabizi nango muri murakurikirana video murabizi ntago ari makatu bakunze gukora iki nyine nango murabizi niki udakunda kwa Slay kwa Slay abanza usobanura icyo warije kuvuga nyine naringiye kuvuga yuko abaslay mubazi mu bintu byinshi akora ama video hari n'abandi usanga ari abaslay kuma IG nyine kuma platforms nyine murabizi yes hanyuma urumbaje icyo ndabanga sha penje ntago nanga abantu imico ya Slay yego so imico ikintu nyine nta impamvu nari mvuze ko ntanga abantu ni nkuko ntanga imico ko buri muntu wese afise ukuntu yitwara ukuntu yikomporta ahubwo nyine hari imico nyose nyine afite itari myiza nyine gusa sinzi kuko nkuko ntanga abantu nuko nashobora kwangira umuntu kubera imico yiwe bivana naho yakuriye nikimurimo nikimutera ko twese okay nice industry ya music imeze gute uwari we wese yasubiza muyibona gute na domain yanyu kuririmba gospel mukaba muri mu Rwanda uyu munsi niho murimo gukorera music yanyu muyibona gute music ese hari opportunities zatuma ejo bundi muzatera imbere mukora ibirenze mumenyekane mubibona gute so nkanje ukuntu mbona industry ya music ni industry goye cyane kubamwo kuko nino ugitangura nkuko nyene twe tugitangira iragoye kubamwo babisaba kufisa ama connaissance nyine kuba promotion iragoye ushobora gutangira uwinjemwo cyane nkatwe turi muri gospel cyane nka mu Rwanda nasanze ikintu cyitwa gospel si ikintu gikunzwe cyane komvu nyene niko bimeze ubundi gospel si ikintu gikunzwe cyane nyine ariko nyene nkatwe nyene twiteze yuko dushobora kuyizamukiramwo industry music nubwo igoye ariko nyine twiteze nyine ikintu nyine kizima nubwo nyine igoye kubamwo en plus turi no muri ntuzenye nyine side nyine idakunzwe cyane ya gospel ngo gospel ntabwo ikunzwe cyane urabyemera je bon mvuze uko ndabyumva sinavuga ngo ntikunzwe cyane kuko ugiye kuraba ku ma social medias ugiye kuraba n'abantu bahagaze neza ushobora kubona ko akarorero ndashobora kuguha akarorero nk'abantu bazi ba Israel Mbonye ba Vestine na Dorcas abo bantu usanga hariho ibihembo runaka bagenda batwara kandi bariko barahiganwa n'abantu baririmba sekira novuga ko music ya gospel gato inyuma yaho niho mengo yarisa n'itariki iragafata ariko nubundi tugiye kuraba tugakompara sekira na gospel dusanga sekira mengo nibo turaje kubaka gospel nyarwanda ikure nayo igere ku rugezo runaka kandi ndizeye ko byamaze kuba birashoboka twabumvishe mwese muri kurapa ariko sister cyari mwamwimye microphone nawe adukubitira rap arimba renti nyine nabarapera ariko ntago ndapa nyine ntago ndumurapera ntago ndumuhapera urabaherekeza gusa no ntago mperekeza nyine refrain nyine nyine ziba ziri yes nyine ariko ni nka R&B ariko nyine aga chorus ibici ama bridge yes, nice reka dutangirira ngaho munadusogongeza akantu ariko bitangiye kuri wowe dusogongeza akantu mugomba kuririmba mu gatoya
On the cross. Kigo cy'ubwiza cyakuye umwiza. On the cross, yeah. Ndabona amahanga yakiraga kiza. On the cross. Bishago yiwe ndabonye gukira. On the cross, yeah. On the cross, on the cross. On the cross, yeah. Cyakuye umwiza. Yeah, on the Ndabona amahanga yakiraga cross. kiza. On the cross, yeah. Yiwe ndabonye gukira. Yeah, on the cross, yeah. On the cross, on the cross. On the cross no mwambaro. Yambitse ndonka amahoro. On the cross n'igitibo yambitse kera cyicubahiro arenyezera nkizera nkuza mpindurwa musha afise ububashi cyaremwe gisha cyamakinesha nambari tsinzi genda umuhizi imbuto y'Imana iraganza tashurirwa bisi baganza ngo migumi y'Imana buratigizwa cyagisikana cyo kiratabugwa dishikira ntabira mwavyawe nimbuto itabora dishikira ntabira mwavyawe nimbuto itabora on the cross, yeah. Okay, dukomeza uko ariko kose nabonye ko mufite intego yo gukomeza gukora music yanyu kandi mugatera imbere mukagera ahantu kure, ariko muracyari batoya muba mu nkambi, mudafite support, kandi music iki gihe turabona ko ikeneye support ihagije kugira ngo ibashe gutera imbere. Mwebwe mubikora gute cyangwa muzabikora gute? Yes. Ikintu novuga si kibazo cyuko tuba mu nkambi, si kibazo cyuko twaba turi muri kijya kibanza, ahubwo ikintu gikuru n'ahantu amaso yacu ari karatwereka, ahantu tuko turaraba, ahantu ivyiyumviro byacu biri. So ndizera neza yuko support ahiri hose iyacu irahari, kandi ndizera neza support Imana, novuga ngo Imana, reka tuvuge nkuko twamenyere kuvyumva, Imana ica mu bantu, abantu bose bari tayari yo kudufasha, barahari kandi bari mu nzira yacu. Iterambere turarifise mu biganza, Kristo muri twebwe niwe byizigiro byakazoza. Yes, niyo mpamvu turizeye neza yuko support hari ahantu izova, turizeye cyane yuko Imana hari abantu izohagurutsa ku bwacu. Yes, nubwo je ntavugira Imana yohagurutsa ibiti n'amabuye bikavuga, uwoza wese yifuza kumfasha arafise inzira azocamwe Imana yateguye. The same question to we support mugiye gukora gute music yanyu, kuko mugaragara nk'abantu bafite ubushatse bwo gukora music, ariko muri mu nkambi biragoye cyane kubona amafaranga yo kujya muri studio ku recording audio, gukora videos na promotion n'ibindi byose. Mwiteguye gute? Muzabikora gute? So ubundi twebwe mu bisanzwe nk'aba Christian turongorwa no kwizera, ntabwo turaba kubigaragara, kuko ubundi ikintu kigaragaye kiba cyarangiye. So twebwe ikintu twizera yuko uwatanguje igikorwa muri twebwe ari wazogisozera. Ubwo watanguje igikorwa muri twebwe ni Kristo, ubwo yiteguye no gukora ibiri imbere, kuko twebwe aho ibyo ngo amenyera kuri ibyo twiyumvira, azicara ryacu niva hasi ryacu. Bisobanura ati twebwe novuga ngo ntabwo dushiramo ingufu nyinshi kugira ngo tubashe kugira kuri ibyo bintu, ariko wewe kuko ngo tugendera mu gikorwa cyaheze cyateguwe na Yesu Kristo kugira ngo tukigenderemo muri iki gihe cya none. So support irahari kandi cyane gose, bivanye no kwizera kwacu namwe mugera bidufashamo. Turiteguye cyane, naho nyine mu nkambi menga biragoye ku bintu bigaragara, ku buryo biba bigoye ko umuntu ashobora gukora industry ashobora gukora umuziki we neza, ariko turizera yuko byose na Kristo bizoshoboka. Ni biki mwaba mukeneye cyangwa mwifuza ku muntu wari wese uri bukorwe ku mutima we, abona abana bakiri batoya bavuye Burundi bari batuye mu nkambi, ngo bari mu Rwanda barimo gukora music kandi ya gospel, n'ubutumwa bwiza. Hari abantu benshi bashyo gukorwa mu mitima bakavuga ngo dukeneye maybe kubahereza aga support runaka kugira ngo mubashe gukora music yanyu mutere imbere, mubeho neza, ubuzima bugende neza, kuko cyane cyane hari n'abantu benshi babaye mu nkambi, ariko ubuzima bwo mu nkambi barabuzi, ntabwo ari ubuzima bworoshye. Umungu bakaba bakozwe n'iki kiganiro bavuga ngo abavandimwe bacu ari bacyari batoye bakeneye no gutera imbere, hari support runaka tubafitiye. Iyi support yabageraho gute kugira ngo namwe mubashe kwikoresha neza? Kintu novuga ku muntu yobagize uwo mutima cyangwa arongowe na Mwuka Wera akumva kagize uwo mutima wo kudushigikira, yobikora, kuko
urabizi nta kintu umuntu ashobora gukora atagize ikimushigikira kugira ngo yodufasha vraiment tugakora i music gospel rap cyangwa tugatambutsa ubutumwa biciye mu kuririmba kuko nuko amamaza ubutumwa bwiza nawe ico gikorwa yobakoze nawe yo bari muri abo bantu bavuga ubutumwa bwiza kuko urabizi ubutumwa bwiza ni ibintu bizanira umuntu wizeye wese agakiza then yodushigikira two kwamamaza ubutumwa bwiza biciye mu kuririmba tukagira n'ahandi hantu kuko turazi neza yuko umuntu vision ziwe ntabwo zishobora kugera kure then adakoze cyane then kuri ugo gukora kwacu byofatana nuko nawe ashizemo ingufu ziwe runaka haba mu buryo bugaragara haba mu vyiyumviro duterera byo dufasha cyane gose natwe turi tayari vraiment gukora igikorwa cy'Imana. Okay, ni byiza cyane iyo support umuntu uri hanze uri mu Rwanda uri Burundi uri ahantu aho ari hose bagezaho gute nimba ari nimero za telefone z'umuntu umwe cyangwa simbizi namwe murabizi kuntu mwiorganizinze nimba ari biremewe gutanga nimero zanyu cyangwa uko ariko kose mwadusobanurira ku muntu yobagize uwo mutima ndashobora kumuha adresse ya nomuha number yo dushobora kuturonkako number ni 078 ndazivuga mu gifaransa no mu kinyarwanda nta kibazo 078 28 76 991 mu kinyarwanda ni 078 28 76 991 izo nizo nimero zacu yo turonkako. Iyo nimero iri ku mazina yande? Ni Mugisha David. Mugisha David. Iri no kuri mobile money? Okay. Muhereze no mushiki wa Sharia kwanza namvishe yashatse no kubisobanura neza. Kuri iyo nimero hari icyo watubwira? N'ubufasha mukene nimubona ubu ngubu support music yanyu niki mugiye kwikorera? Kuyizamura. Nyine tukazamuka kuko nyine no kuyizamura kugira ishobora gufasha abantu benshi nkuko nyine ntago tugiye kuririmba kugira turyohera abantu ahubwo no kuririmba kugira abenshi baze kuri Kristo. So nyine uwagira umutima wo kudufasha yabagize neza ubwo nyine urumva purpose yacu plan yacu niyo kuzamura umuziki tugiye gukora tubinyujije muri gospel. Hanyuma kuri ico kibazo cha numero ntago hari ikibazo kirenze nyine turi umuryango. Umwe nayafata nago zabi ikindi naco naye nibagiwe udukeneye nago yaja kuri IG ya groupe yacu GIF God in Flesh muri magambo arambuye ubwo nyine DM you can DM nabwo byashoboka tugashobora kuganira ako kantu nago nari bwibagirwe kukababaza platform zanyu izindi platform mukoresha kugira ngo abantu babashe no gukurikirana ibikorwa byanyu njewe support yanje reke tangirire hano support yanje ya mbere ndabaha akanya ko kwamamaza platform zanyu zose zikenewe zikwiriye ka miko igende kuri Yes, platform mushobora kuturonka ko turafise nkuko yabivuze IG, Instagram. Ushobora kwandika Garden Flesh Official. Yes, kuri Instagram urashobora kutubona. GIF bo iyo ni YouTube channel. Wandika Garden Flesh GIF Official. So Garden Flesh it's GI. Okay, ni GOD. IN FR E R L ndende. Okay. Flesh. Nice. Okay. Ayongyo ni kuri yoni YouTube channel. YouTube channel. Harimo indirimbo zingahariya. Bo. Indirimbo tumaze kwinjira muri studio ni indirimbo imwe. Yitwa Speak in Tongues. Okay, Speak in Tongues. Bivuze David. Hari n'izindi zigiye kuza. Hari n'izindi zije nyuma. Okay. Support yanje reketa ikomereza ngaha nabahaye indi indirimbo imwe kuri studio za BigTown Records. Yeah, thank you. Yeah. Merci beaucoup. Anytime mushaka kwirecordinga tuza kuvugana out of kiganiro. Yes. Anytime
undi ufite support yariyo yose maybe gukora amashusho nka videos n'ibindi byinshi bitandukanye mumaze gutanga nimero zanyu za telefone bakomeza kuba contacting maze gahunda zikagenda neza right yes nago twabasiga gutya nimba hari umuntu ushaka gusoza ikiganiro avuga icyo ari cyo cyose any time nago twabima ijambo kintu kimwe numva mfise cyo kuvuga dusoza reka nsabe umuntu wese ariko arakurikirana iki kiganiro twitwa God in Flesh dufise byinshi twifuza gukora nkuko wari wabitubwiye kintu ushobora gusaba umuntu wese ariko aradukurikirana please God in Flesh turabakeneye cyane inguvu z'umuntu umwe zogera hafi ariko inguvu za babiri zogera kure cyane Bibiliya nivuga ngo umwe yo kwica igihumbi babiri bica ibihumbi 10 niyo mpamvu inguvu z'undi muntu zifatanye n'iz'uwundi biba birubaka ikintu kiri big so turabakeneye support yanyu ibyiyumvira ibitekerezo muzotubwira gute iki gikorwa hari abantu bakora ibikorwa nk'ivyo dukora nama nkunda kubivuga turakeneye ibitekerezo cyane ati hano mubikora neza mubikoze nk'uko vyogenda neza turabakeneye cyane hamasini ndibaza yuko nk'umuntu yoturondera ku iyo nimero yabahaye yoturonka kuduhamagara WhatsApp iriko ndibaza n'uwo tuburangira ngo sinzi hari yindi nimero yotwamo yadushaka kuri IG God in Flesh official akatwandikira turahari vraiment turabiteze cyane gose kandi tubaye turabashimira kubwo ubufasha bwanyu iyo nimero iri ku mazina Mugisha David ninde muri mwebwe okay nice that's what's up nago turi busoze gutye ikiganiro ndabasubiza microphone maze mukore akantu ko kudusezera ariko akantu keza cyane abarimo kurikirana BigTown TV kabashe kubageraho let's go God in Flesh you son of God gukora akantu gato tubanze dushimira abantu bose bariko baradukurikirana turabifuza cyane mu nzira yacu turahari kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke urahari kugira ngo dushigikire twagura ubwami bw'Imana God in Flesh turahari bagenzi banje ngahaye turashigikiranye dufise kure cyane twifuza kugera ndibaza yuko twotera freestyle ntoya then tugashobora kurangiza ikiganiro ndibaza nta nubwo turi bubikore nk'uko reka tubanze tureke sister wacu dukorera akantu gatoya kiwe mu ndirimbo ziwe zimuhezagira bro uri umuririmbyi ufise gute ubikora turamuzi twebwe nka God in Flesh ariko turifuza yuko n'ubundi wese ariko aragukurikirana Naba might, naba power, but your spirit guide, sing your spirit guide. Nagari kumbaraga zacu imwe yiwe nituyobora nanje ndafise akantu gatoya shaka kubasigira je ndabaha kiwanje David arabaha kiwe tunarabaha kiwe then ibintu bigene neza reka ndabaha akantu kavuga ngo kare sinigera niyumvira kure kare numva yuko ntazotera imbere kare sinigera mbona imbere kure kare nabona gusa ikimpagaza imbere ariko ubu sigaye ibyo mbone by'abandi batabona mu gihe by'abandi bihezeje ngo masoroma God in Flesh say naba power say I want a voice from a Holy Ghost. Say the grace is my body, my heart and the mind. Not from what I do, what I choose, what I'm thinking. I am coming and take me. You got with surrender. I'm waiting what you say. Hey. Holy Ghost, come and take me all. Cause I gotta know trust. I need just your chance, you know. Every step in my life is a fade. I need you, Holy Spirit, to become a conqueror. I don't wanna change every day on a Sunday. I wanna every day to become a holiday. Feed me up, bro. Rest me up, bro. Pastor, forget it, we be closing my eyes and the present you got here to set me free. Cree, I wanna forget it. Really, I wanna fulfill this. Say, yeah. Go freestyle.
Profile. Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Ndi kuri profile y'umutima wiwe ntabwo bangifise amponza mu nyoga hiwe sinobaho ntagufise mwami ku mutima nawundi nkawe ni wewe gusa mu buzima mukiza mutima ntawe no kurutisha muri byose ni wewe nshaka nkumwigisha kugukunda wewe nakazi katanduhisha kubana nawe ni nko kwiyarurira umugisha naco natanze kuba ndiho sinigihamana kukwanje kubaho oya ni wewe wampaye ubwawe buzima mukiza nawo kunkura kuwanje mutima mukiza ndabizi kumpoza kwa maso muri jewe uratemba no mu maraso nukuri sino kubesha ndakureye kuganza no kunesha ndazi kare ibyo wanteguriye it's got in fresh beatboxing through ikintu nagomba kuvuga nsozerera ko nagomba gutumira rero sasa abantu come on abantu juste mutaraja kuri social media kuri YouTube channel ya Garden Fresh twabwiye ko ni Garden Fresh GIF official kuri Instagram aba Facebook yose turakeneye ibitekerezo byanyu hama mu kwicenda mu ntango ngira ngo davaraza kubabwira itariki dufise igikorwa tugiye gushyira hanze audio na clip y'indirimbo bita Speaking Tanks ndabinginze itabacika kuko ni indirimbo ishobora guhindura ubuzima bwawe nyambura umukristian ndaza abakristian bamana kenshi kwama umengo nubwo utobora umukristian urabe ubundi buzima bw'abandi bana b'Imana hama music nyarwanda cyane cyane muri rap mwitegure cyane mwitegure yuko hari ikintu runaka tugiye gushyira hanze hari gisasu runaka kivutse Pama mutwitegurire cyane haba mu Burundi haba mu Rwanda haba hehe tugiye gukora mwarahezagiye cyane ikintu novuga nuko ndababwira itariki izosokera kugira ahubwo mubimenye mwaza muri IG mukadusura kwa niho muca mubimenye kuko ndaye kubwiye hano ntabwo ari fresh mudusure kuri IG yacu mubone igihe izosokera niho bien hama ikindi no kubwira nk'umujene ukora ofisiye y'indi impano yose no kubwira ngo impano yawe iba nziza ari uko iri muri Kristo cyangwa iba nziza ari uko iri kikorera umwami wayiremye ko urabizi yuko Kristo yahawe kuganza ngo nta na kimwe kitaremwe nawe byose vyaremewe muri we bisonora niyo mpano yawe nawe ubwawe ntukiri wawe ibikugize byose ni vya Kristo then nakutumira cyane gukora ibintu bishimisha wakuremye niho ivyo byose bizogenda biroranirwa you are so blessed tumira n'abantu kuri BigTown TV kuri subscribe kuri channel share and comment was so great akandi nako kwiyongera murakoze cyane kuba muri ko murakurikirana kino kiganiro mukomeze GIF no kuifollowinga IG Facebook mutanibagiwe no ku subscribe BigTown TV kuko niri mu kazi nyine mwakoze kudukurikirana ni GIF turakunda cyane